Урматтуу жамаат, бүгүнкү сабагыбыз кечеги эле жумада кылган баяныбыздын уландысы. Абу Хурайра Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Инналлаха таййиб, ла яқбалу илля таййиба." Аллах таййиб, таза. Таййиб деген сөз, ал таййиб минен нуқсан. Мушриктер тагып аткан кемчилдиктен, мушриктер тагып аткан кыскалыктан таза. Аллах бардык кемчилдик айыптардан таза. Андыктан Аллах бендесинин кылган таат ибадатынын эң тазасын гана кабыл кылат. Ширк кылбай, чоң ширк болсун, кичине ширк болсун, аралашпай жана ага жетпей жасаган таза ибадаттарын гана кабыл кылат. Ва амараллаху бил муъминин ма амара бихил мурсалин. Аллах пайгамбарларына эмнени буйурса, муъмин бенделерине да так ошону буйруду. Аллах пайгамбарларына: "Астаузу биллах, я айюхар русулу, кулу минат таййибати ва'малу салиха." Садакаллахул азим. Эй элчилерим, мен берген ырыскынын эң тазасын, адалын, ден соолугуңарга пайдалуусун гана колдонгула. Ва'малу салиха, анан жакшы амал кылгыла. Ва'малу салиха деген 5 убакыт намаз окугула. Ибадатыңарды кылгыла. Экинчи бир аят: "Астаузу биллах, я айюхаллазина аману кулу мин таййибати ма разакнакум." Эй иман келтирген бенделерим, мен берген ырыскынын эң тазасын, адалын жегиле деди Аллах. Пайгамбар сахабаларына ушуну айтып келе жатып: "Сумма закара ар-раджула ютилу сафар." Кийин бир кишинин окуясын мынтип баяндап берди сахабаларына. Ал киши узак сапарга аттанган эле. Аш'ата агбара, чачтары тозуган, чарчоодон улам. Агбара, денеден күч кубат кеткен, жолдон алыстыгынан. Бирок ма'калуху харам, аркасына асынган, улоосуна артып койгон куржундагы тамагы дагы арамдан эле. Ва машрабуху харам, алып алган суусундагы харам эле. Ва малбасуху харам, үстүндөгү кийими да арам эле. Башка бир хадисте: "Ва маркабуху харам", минген улоосу дагы арамдан келген эле. "Ва гудия бил харам", өзү жалаң арам менен азыктанчу. Fa anna yustajabu la. Barla aram bolуп атса, ал yarfa yadayhi yamud yadayhi ila as-samaa wa yaqul ya rab ya rab. Ал эң чөлдө келе жатып колун асманга көтөрүп: "Эй жараткан Аллах, сапарымды ийгиликтүү кыл, кырсыгынан сакта" деп кайра дуа кылат. Жегени, ичкени, кийими, мингени бүт бардыгы арам болсо, fa anna yustajabu la, анын дуасы каяктан кабыл болсун деди. Дагы эскертем. Кимдир бирөө 10 сомго бир нерсе сатып алса, 9 сом 99 тыйыны адалдан болуп, кошулган 1 тыйын арамдан болсо, ал харам. Ал харам деп эсептелет. Ошондон Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Араңардан кимдир бирөө хажга же умрага жөнөп калса, анын малуху халал, чөнтөгүндөгү акчасы халалдан болуп, хажга умрага жумшаган акчасы халал болсо, адалдан болсо, ал улоосунун үзөңгүсүнө бутун коюп, бисмиллахир-рахманир-рахим деп, азыркы заман менен айтканда, учакка отуруп жөнөгөндөн баштап, лаббайк Аллахумма лаббайк,
Allah'ım kızmatına dayarmın, çakırığına dayarmın, sen çakırgan üçün baratam, dep uşul sözde aytsa. Allah Teala da aytat, lebbeyke ya abdi ve sa'deyk. Ey bendem, men da senin kızmatına dayarmın. Sen soran, men kabul kılam. Men seni kütüp atam, kel menin üyüme. Günahın keçirilsin. Hacın, umran, hac mabrur bolsun, kabul kılınsın dep aytat. A kimdir biri hacga, umraga akçasına haram je adal aram ekendigi bilinmegen gümöndü akça meni aralashtirip alıp jönöy turgan bolsa, üzöngüge butun koyorda Bismillahirrahmanirrahim, lebbeyk Allahumma lebbeyk dese, Allah'ım sen çakırdın, çakırığına kızmatına dayarmın dese, Allah aytat, la lebbeyke lek ve la sa'deyke lek, seni kütkönim de yok, sana men taraptan kuvanarlık cevap da yok. Senin hacın kabul bolbosun, dua tilegin orundalbasın dep Allah şunday deydi. Namazga kirgenimizde takı kiygen kiyimiңерге sarasep salgıla. Aram nerse çaçırap kalbasın. Aram nerse jugup kalbasın. Aramdan oşalı giyim üstübüzge giyilip kalbasın. Aram nerse çöntübüzde turup kalbasın. Sigaret çekişe tanışamsalar. Hiç kimi görse de burçka alıp çekip, öçürüp, anan sigaretin çöntübüne salып alat adam. Nasın? Haram. Adal bolsa, konaktordu, ustazlardı çakırganda, nasındı, 5 barmaktın ortasına tövüp koysam, onun da kalır. Jığıkıp tövüp koysam, onu. Okumuş jakşı nerse eken, oldakiler, os tezgenen tursaňar, bunu jakşı eken, kayf kılıp dep. Ne deyitken ana sana? Şunçalık adal bolsa nege? Gelinçeğiңdin çayına koş berbeysin. Balaňdın çayına koş berbeysin. Me balaň bunu. Meň jakşı işleyip mektepke gidip bartkanda dep. Haram. Okup atkan namazıňdan kaýakdan kabul bolsun? Hormatly jemaat. Bul düýne adal emgek menen al puruşup, adal ırıskı menen özün jana üy bülösün bagıp atkan insandardyň batası menen tik turup atat. Sizler siýakty adal emgek menen, adal ırıskı menen al puruşup atkan insandardyň batası menen başka insandardyň duasy makbul, dünýe tikilen turat inşallah. Amin. Allahumma inneke afuvun kerim. Allahumma inneke afuvun kerim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Rahim bi rahmetika ya erhamer rahim. Allah.